مشتومڕ شەوا پێنجشەم یا کۆماریان لەسەر گەلک پرسان بە هاوار و دەنگێ بلند بوو. هێریشên کاندیدان لەسەر ملیاردێر دانالد ترامپ بوون. You hired some workers from Poland. I'm the only one of the states that's hired people. He has given hundreds of thousands of dollars to Democrats. هەرچا بە هەڵبژاتنین پێشین یەن ڕۆژە سێشەم بابێتن یەن بناوێ سوپەر توزدەی قۆناغە هەری گرنگە ژ کاندیدên هەردوو پارتیان را. خانم هیلاری کلینتن خودگەهینتە ڕەشên ئەمریکی لە ویلایەتە ساوت کارۆلاینا کو دێ تاقیکردنا هەری مەزن بە. I also believe that if we work together از هر وسا باور دکم اگر ام به هفره کار بکن تاکو و برهنان نوین مزن ناف کمالگهن پیشمای دا و دا درومت بو هر امریکی اکی پشراز بکن او سوده بگهینه همو کسان. به همان شێوە هەڤڕێکی کلنتن بەرنی ساندرس پشتاخوا بە دەنگدەرێن ڕەش گەرم دکاتن لە پێشاوان ئەکتەر دانی گلۆڤەر. ساندرس گرانیا کەمپێناخوا دانایە سەر سوپەر توزدەی لێ میزوری و ئۆکلاهۆما. باندۆرا me li ser dezgehê siyasî hatiye kirin û li ser dezgehê mîdya jî û hîna jî ew tişt roj bi roj mestir dibe. Donald Trump li pêşiya komariyane di rawargirtinên giştî de li çend wîlayetan ku dê deng li wê rojê bê dan û ew bihîviya li ser serketina nîva de berdewam be. We won the evangelicals. Me evangelik qazançkirin, me cahil qazançkirin, me pîr qazançkirin, me xwendewanên pir perwerdekirî qazançkirin û me xwendewanên kêm perwerdekirî qazançkirin û ez gelek hez jî kêm perwerdekiriya dikim. Senator Marco Rubio bihîviya xwebgehên te astê pesendkirina Trump. So you have a very hardcore. Praniyekî mezin ya komariyan naxwazin Donald Trump bibe namzet. Ji ber ku ew navbera sêr û çaran de parça bûne. Ev bû Donald baş e. Belê ev dom nake. Elections are about choices. Lê astanga diya li pêşiya Rubio, Senatorê Texas Ted Cruz e ku li Nevada li rêza sêm bû. The only campaign that has beaten Donald Trump. کمپینا کو دونالد ترامپ بن خستی و کمپینا کو دێ بکارە دونالد ترامپ بن بێخە ئەف کەمپێنەیە. ڕەنگە سوپەر توزدەی قۆناغا بڕیاردەر بە ji فەرمانداری ئۆهایۆ جان کەیسکرا و داکتەر بن کارسن ku li dawiya rêza komariyane.